kasnim tinejdžerskim godinama sam postavio nekakvu listu od 10 stvari koje sam želio postići. Nešto od toga je bilo, ne znam, imati sportski auto od puno konja, voziti sportski motor, putovat, nekakva financijska stabilnost, bar tada koliko mi je bilo potrebno. Mislio sam da je nemoguće doseći tako rano te neke svoje ciljeve, međutim kad sam dosegao onda neka praznina, nekako šuplje je bilo, jel? Par godina nakon toga, znači, živim život idealan, jednog mlade osobe u Splitu, super okruženju, zdravstveno nikakvih problema, financijski super, odlična ekipa, odlični prijatelji, izlasci, sa svima sam u dobar, osjećam se ludilo. Ja bi se nekad tako dobro osjećao da bi izašao ovako na ulicu, hodan i ovako gledam oko sebe i čovječe, hoću skoči iz kože koliko se dobro osjećam. Znači, osjećao sam se ludilo, ispunjeno, ništa mi nije falilo u životu. Ništa. Tad sam počeo voziti jet-skijeve, trke, safarije i dođem, sestra se preseli u Zagreb kod oca s kojim uopće nima nekakav odnos u mladosti i počnem živjeti skromno, sretna je, priča mi o Bogu, ja ljut, ne znam kako to objasniti, hajme, nemoj mi sad još iti o tome, uopće nemam potrebu za takvom temu ili za nečim takvim u životu. Ništa mi ne treba, zdrav sam, imam love koliko je meni dovoljno, imam sve svoje ciljeve sam ispunio, nemam potrebu za nečim takvim. I svaki put kad bi došao u Zagreb, ona meni uporno priča o Bogu, ja opet, prve godine, druge godine ljut, ajme, nemoj više, treće godine, ajde poslušat ću što imaš da reći. I malo po malo je to radilo u meni i ja padam u depresiju. Depresija koju nisam uopće bio svjestan sam pao u depresiju, ja sam mislio, vrijeme je u životu za nešto ekstremnije, vrijeme je za ekstremnije, jači motor, jači auto, više putovanja, više cura, ne znam. Nešto fali jer ovo do sada nije dovoljno. Šta dalje? Ali depresija ide ovako lagano, jede, grize i tone sve dublje. Nisam svjesna šta se događa i uporno mislim nešto je do mene. I onda kažem, ajde probamo, možda nisam zdrav, možda nešto nije u redu s menom, možda nešto s hormonima, možda obančevanje, pijenje, nespavanje iz mladosti me konačno stiže već u mladim danima. Idemo mi redom, proćemo sve doktore šta god mogu, ulažem lovu sad u zdravlje, prvi doktor, drugi, treći, četvrti. Ja mislim da je bilo jedno pola godine do godinu dana, sam prošao sve moguće. Kažu svi zdrav si, ništa ti nije, potpuno si zdrav. Kaže ljudi, meni život nema smisao. I ja sam emocionalno mrtva osoba, potroše sad. Nakon toliko puno doktora, jedna osoba mi je rekla da nismo samo fizička bića, nego i duševna bića. Možda si duhovno bolesno, duševno patiš. Malo mi je iznervirala ta izjava. Onda malo doma kad sam razmislio, pa sve sam proba i ništa ne pomaže. Hajde dobro, ajmo da priliku nečem duhovnom, ali ja sam skeptik. Da bi išta prihvatio, meni treba detaljno istražiti. I onda je krenuo jedno putovanje od 8 godina i sam istraživao sve moguće religije svjetske koje sam imao mogućnost istražiti. Po mom istraživanju, 85% svjetske populacije vjerovalo u 5 glavnih svjetskih religija. To su bili budizam, hinduizam, judaizam, kršćanstvo i islam. I onda malo kako sam ulazio u dubinu toga, počeo sam postavljati još dublja pitanja. Koji je smisao života? Ko sam ja? Postoji li život nakon smrti? Ako da, kojim putem ići? I onda je to krenilo jedan veliki proces koji je traja. Toliko skeptično je bilo da sam oformio jedan tim ljudi kojima sam vjerovao, koji su dovoljno stručni, neki koji su poznavali starogrčki, hebrejski, išli smo toliko daleko da istražujemo je li sa izvora promijenjena Biblija. Upoznao sam jednoga čovjeka koji mi je rekao uzmi sam čitat, pa ćeš vidjeti razliku. Uzmi Toru, uzmi Vede, uzmi Bibliju, uzmi Kuran i vidi sam. Nakon par godina istraživanja, kad sam usporedio Budu, Krišnu, Muhameda i Krista, toliko je oskaka Kristo cijele priče da je u prvu ruku bilo fascinantno i zanimljivo. I meni je bio zaključak, ili je ovo potpuna istina, ili apsurdna laž, najveća laž ikad ispričam. Zanimala me apsolutno beskompromisna istina
I tada sam, jedino što sam vidio to je bio u Isusu Kristu. I onda kršćanstvo se odvojilo od svega ostalog što je bilo ponuđeno na pladnju. Izabirem kršćanstvo kao nešto što ću dublje istraživati i testirati na sebi. Zove me prijatelj da dođemo proučavati i da pročitamo sve dijelove koje opisuju te događaje i kako se to treba uopće odraditi. I ja dolazim onako spreman, na spiku sam sve u životu razrađiva i obrađiva i izvuću se ja tu, opravdat ću se ja pred tom osobom pred kojom imam čitati. Prva rečenica koja dolazi je: Bog koji je sve stvorio, mene i tebe, koji nas je sve napravio, je tu i sad sluša. I pročitam mi stih, kad se dvoje ili troje skupi, ja sam tu s vama. I čitamo stihove koji pričaju o tome i pita me, ima li ničega čega se kaješ u životu? Ja, šta ja znam, nisam nikoga ubija. Nisam ništa, radio sam ružne stvari, grube, oštetio sam neke ljude, ali nisam ništa da sad. To je normalno, svi to rade. I kad smo ušli malo u dubinu, pita me, jesi ikad stavio, jesi ikad svojim riječima, jesi donio odluku da od ovog momenta prepušta svoj život u Božje ruke? Ja kažem, nisam. Ajmo testirati, ćeš probati? Aj, hoću. Ali iskreno, I probam molitva da mi Bog da na srce ako ima nešto što sam griješio, što trebam pokajati. Krenile su prve stvari gdje sam neke ljude svojim životom, svim primjerom odveo dalje od Boga. Čekaj malo, ako sam ja odgovoran da milimetar neko ide dalje od Boga, da cijeli život ide u propast i ja sam dio te priče, nije dobro. Lako je bilo ukrasti, lagati sve, ali ovo su ozbiljne stvari i ovo nije dobro. Veze neke cure s kojima sam bija, nije dobro. Krene se moliti, to su prve bile stvari koje sam se počeo kajati i kažem, Bože, oprosti, stvarno mi je krivo, ovo su, ne želim. Žao mi da mogu vratiti vrijeme, resetira bi te stvari i raspasam se. Ja nisam osoba koja će plakat, nemam problema s tim. Ja sam se raspakao malo, vidite, plaka sam. Šta najgore sve, ja sam uživao u tom plakanju. Dolazim doma, pričam svojima, pričam prijateljima, pričam obitelji, o ime svi gledaju šta je tebi, čovjek, šta ti se dogodilo. Ja kažem, ne mogu vam to opisati, ali evo, nešto sam, donio sam odluku. Donio sam iskreno jednu odluku, mislim da je najbitnija odluka u životu. I onda oni kažu, ali zašto Bog? Čemu? A ja onda razmišljam, zašto ne? Šta imam izgubiti? Znači imam kompletno sve upute kako živjeti, kako imati mir, kako imati nadu, kako biti sretan. I najbitnije je odgovor na rješenje za odgovor šta je nakon smrti i pogled u nešto što je iznad ovog života. Sva životna pitanja i ona najdublja filozofska pitanja koje je moj um mogao projicirati i zaključiti i postaviti, sam dobija u Bibliji i na kraju u Kristu. Sve se sumira u tome. Današnji život, moja svrha i ono u čemu srca vidim, gdje se ispunjavam i što mi čini radost je služim, radim s mladima, radim sa studentima. Studentski život je taj gdje se pitaju najbitnija životna pitanja, kojim putem ići i kako karijeru odlučiti, duhovno di smo. I onda ako mogu biti dio toga, ako mogu biti pomoć nekome od toga, to me ispunjava. Pomažem u crkvi, koji jesam tu u Splitu. Bavim se privatništvom, poduzetništvo. Žena, dvoje dice, hvala Bogu, svi živi, zdravi i sretni i imamo mir i nadu. Ona depresija s početka priče je izbrisana kao, to je nestalo usputo da kad sam sta i podvuka crtu zašto sam počeo sve ovo, ne znam kad je to nestalo. Našao sam jedan stih u Bibliji koji mi je skroz zanimljiv, piše kucaj, traži i naći ćeš, kucaj, otvorit će ti se. Ja sam bio baš takav. I kad sam došao do Krista, kad je to presiklo i kad je napravilo tu skalu u mom životu, za mene je život Krist. Znači prvo u životu što je najbitnije za mene je moj odnos s Bogom. Opet nema to baš logike, nema smisla, nema težine dok se ne proba i testira. Nakon toga se dobije od crnog bijelog filma u boj film. Bez zvuka sa zvukom. Eto, toliko je drastično i toliko je, a ne možeš dok ne probaš. Ja sam Alen i ovo je moja priča s Bogom.